Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho. Mvuze izina Neil Armstrong, ababajije kurimenya muhita mwumva intambwe ya mbere bivugwa ko yatewe n'umuntu ku kwezi. Amateka tugaragariza ko hari tariki 16 Nyakanga 1969 ubwo icyogajuru cyarimo abagabo batatu, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ndetse na Michael Collins, cyahagurutse kuri Cape Kennedy muri leta ya Florida ho muri leta z'ubumwe za Amerika, cyerekeza mu birometero 400 aho ukwezi guherereye uvuye ku isi. Rwari urugendo rw'iminsi 4 kuko tariki 20 Nyakanga 1969 saa 2:17 z'ijoro ku isaha mpuzamahanga ya GMT aribwo icyogajuru cyabo cyageze ku kwezi. Nyuma y'amasaha make Neil Armstrong wari uyoboye bagenzi be yarasohotse akandagiza ikirenge cy'ibumoso ku kwezi saa 8:56:48 z'ijoro ku isaha mpuzamahanga ya GMT. Agikandagira ku kwezi, Neil Armstrong yavuze amagambo yagiye mu mateka twagenekereje mu Kinyarwanda. Iyi ni intambwe ntoya ku muntu, ariko nanone ni intambwe nini cyane ku kiremwa muntu. Ni ibintu byakurikirwaga n'abasaga miliyari 2 kuri za televiziyo zo hirya no hino ku isi, nk'uko urubuga rw'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi ku isanzure n'ibyogajuru naza rwabitangaje. Imyaka 50 irashize aya mateka abayeho. Mu cyegeranyo cyacu ntabwo turi buyagarukeho cyane, ahubwo turagaruka ku mpaka z'urudaca zavutse nyuma y'uko abo bagabo batatu bagiye ku kwezi. Hari abavuga ko Amerika yahimbye inkuru ikabeshya nkana ko yohereje bwa mbere abantu ku kwezi kugira ngo igaragare nk'igihangange ku isi. Ukuri kwabyo guteye gute? Nitwa Cyprien Mopenzi ngenda himana. Kugeza n'ubu haracyari abantu bemeza ko nta muntu urakandagiza ikirenge cye ku kwezi. Ikigo cya NASA kigaragaza ko gahunda yo gukusanya ibitekerezo by'abantu batandukanye yakomeje kugaragaza ko abaturage 5% nabo muri Leta Zunze za Amerika bemeza ko ibyo kugera ku kwezi ari inkuru z'ibinyoma zahimbwe na Amerika. Abahanga bagaragaza ko yari umubare mutoya, ariko nanone bakagaragaza ko ari umubare uhagije watuma bakomeza gutanga ibitekerezo bisobanura mu bundi buryo ingingo y'uko umuntu yageze ku kwezi. Abemeza ko inkuru z'uko umuntu yageze ku kwezi ari igihuha babishingira ku kuba mu myaka y'1960 nta koranabuhanga ikigo NASA cyari gifite byatuma gitegura igikorwa cyo kujya ku kwezi kandi kikagenda neza. Iyi mpamvu batanga yatumye bavuga ko bishoboka ko NASA imaze kubona ko ibyo bidashoboka yaba yarahimbye inkuru z'uko kugera ku kwezi kugira ngo ihigikire Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zahindutse Uburusiya bwa none. Icyo gihe byari bihanganye mu nkundura yo kugera ku kwezi. Amateka agaragaza ko icyo gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zari imbere ya Amerika ndetse zikaba zari zaramaze kohereza ubutumwa bw'igenzura ku kwezi, nubwo byarangiye ubwo butumwa budasohoye neza kubera impanuka bwahakoreye. Inkuru zigaragaza kudashira amakenga umwimerere w'amagambo y'amamaye ya Neil Armstrong y'intambwe ntoya ku muntu, intambwe nini ku kiremwa muntu, zatangiye gukwirakwira ubwo icyogajuru Apollo 11 cyari gisubiye ku butaka kivuye muri ubwo butumwa, ariko zarushijeho kuvugwa cyane ubwo hasohokaga igitabo We Never Went to the Moon, America's $30 billion swindle. Ugenekereje mu Kinyarwanda bivuze ngo Amerika ntiyigeze na rimwe yohereza abantu ku kwezi, ko ari ikinyoma gikomeye cyane. Ni igitabo cyasohotse mu mwaka wa 1976 cyanditswe na Bill Kaysing, umunyamakuru wari warahawe akazi n'urwego rwo kwamamaza rwo mu kigo cy'uwahoze akora mu kigo NASA. Icyo gitabo cyavamwe ibitekerezo byinshi kandi bikomeye, nyuma byaje no kwifashishwa na benshi mu batemera ko hari umuntu wageze ku kwezi. Mu bindi bimenyetso bitangwa n'abatemera ko umuntu yageze ku kwezi harimo urutonde rw'ibimenyetso bishingiye ku mafoto, nko kuba nta nyenyeri zigaragara inyuma ku ifoto igaragaza ubutaka bwo ku kwezi, ndetse n'ifoto igaragaza ukwizunguza kw'ibendera rya Amerika ryashinzwe ku kwezi mu ifoto rikagaragara ryizunguza ahantu hataranga umuyaga. Umushakashatsi Michael Rich muri kaminuza ya California ukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubumenyi bw'isanzure agaragaza ko ari gihamya ya siyanse ihinyuza abatemera ko umuntu yagiye ku kwezi. Uyu mushakashatsi avuga ko ibendera ryipfunyaritse kubera imbaraga zakorejwe na Armstrong na mugenzi we Buzz Aldrin bagerageza kurishinga mu butaka bwo ku kwezi, akavuga ko ryagumanye forme yaryo bitewe n'uko imbaraga za rukuruzi zo ku kwezi ziri ku gipimo cyo hasi nk'inshuro 6 ugereranyije n'izo ku isi. Ikindi kigaragarira amaso abavuga ko nta rugendo umuntu yagiriye ku kwezi bavuga nuko amafoto agaragaza kugera ku kwezi agaragaza ikirere kitarangwamo inyenyeri,
ariko ifoto ikagaragaramo urumuri rusa nk'imbusane hagati y'umwijima mwinshi n'urumuri rw'inyenyeri. Kubera iki iyo foto igaragara gutyo? Umwarimu witwa Brian Coberlane wigisha ibijyanye n'imiterere y'ibigize isanzure kuri kaminuza ya Rochester Institute of Technology muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asobanura ko ibyo biterwa n'uko ubuso bw'ukwezi bugarura urumuri rw'izuba, bikaba ariyo mpamvu bigaragarira mu mafoto akeye cyane. Uko gushashagirana gusa nk'ubupfukirana urumuri rw'inyenyeri muri rusange rudafite imbaraga, uyu mwarimu agaragaza ko ariyo mpamvu iyo witegereje amafoto y'ubutumwa bw'ukwezi udashobora kubona inyenyeri mu mafoto y'ubutumwa bw'icyogajuru wa Apollo 11 kuko urumuri rw'inyenyeri rufite imbaraga nkeya cyane. Abahanga banavuga ko igihe kamera yamaze ifotora nacyo cyakagombye kuba cyarabaye kirekire kurusha uko byagenze. Indi ngingo batemera ko umuntu yagiye ku kwezi bashingiraho nuko haciye ibirenge by'abagabo bagiye ku kwezi hasigaye hagaragara. Bavuga ko kuba nta buhehere buri ku kwezi byari gutuma bidashoboka gufata amafoto yamamaye arimo nk'igaragaza hanyuze ibirenge bya Aldrin. Gusa ariko Professor Mark Robinson wigisha muri kaminuza ya Arizona State University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atanga igisobanuro cyabyo ishingiye ku bumenyi bwa siyanse. Avuga ko ubutaka bwo ku kwezi butwikiriwe n'igice kigizwe n'amabuye n'umukungugu witwa regolith. Iki gice ngo kirorohereye cyane kandi kimera nk'igitebeye byoroshye iyo hagize ikintu cyangwa umuntu ugikandagiraho. Kubera ko ibice bitoya bigize ubwo butaka bifite ukuntu biteranye, ibice by'ikirenge kibunyuzeho ngo bikomeza kugaragara kabone n'ubwo urukweto wambaye rwamaze gutambuka. Robinson avuga ko uko kwishushanya kw'ibirenge kuzaguma kugaragara ku kwezi mu gihe cy'imyaka ibarurwa mu mamiliyoni, kuko nta atmosphere cyangwa ikirere kiba ku kwezi. Ibyo bigatuma nta n'umuyaga uhaba wahuha ngo ibyo birenge bisibangane. Abatemera ko hari umuntu wageze ku kwezi batanga indi ngingo y'uko ingufu zikikije isi zari kuba zarisha abo bahanga mu by'ubumenyi bw'isanzure bagiye ku kwezi mu butumwa bwa Apollo 11. Izo ngufu zizwi ku izina rya Van Allen belts zituruka ku guhura k'umuyaga wo kuzuba n'ingufu z'isi. Mu bihe bya mbere byo guhatanira kujya ku kwezi, izo ngufu ni kimwe mu byateraga impungenge abahanga mu bumenyi bwa siyanse, kuko bari bafite ubwoba ko abahanga mu by'ubumenyi bw'isanzure bashobora gukorwaho n'ikigero cyazo gishobora no kubahitana. Ariko nk'uko bivugwa n'ikigo NASA, abari mu cyogajuru wa Apollo 11 bamaze gusa amasaha atageze kuri 2 bari mu gice cy'izo ngufu mu gihe cyabo cy'urugendo rwerekeza ku kwezi, kandi babaye bakabije bakamara igihe kinini aho izo ngufu ziri, ngo baba barahamaze iminota 5 gusa aho ziba ziri ku gipimo cyo hejuru cyane. Bivuze ko batahamaze igihe gihagije cyo kuba bagirwaho ingaruka n'izo ngufu. Ibimenyetso bishingiye ku mafoto byasigaye ku kwezi nabyo ariko bihinyuza abahakana ko umuntu atigeze akandagirayo. Urukurikirane rw'amafoto yafashwe na robo y'ikigo NASA akaza gutangazwa n'iki kigo agaragaza abaheruka gufotora mu bihe bya vuba ahantu hatandukanye icyo cyogajuru wa Apollo cyageze. Ayo mafoto yatanzwe n'iperereza ryazengurutse ukwezi guhera mu mwaka wa 2009 agaragaza ibimenyetso bikomeye by'uko kugera ku kwezi byabayeho koko. Imwe muri ayo mafoto nigaragaza icyogajuru wa Apollo 11 cyageze, ukaba ushobora kwibonaho ukuntu hari ibyo cyasize ku butaka ndetse n'ibisigazwa by'ibyo cyifashishije. Ibyo birimo nk'amabendera gihagaze bwuma yashinzwe n'abantu bari bakirimo, ndetse iryo perereza ikaba ryaranagaragaje n'ibicucu byabo ku buso bw'ukwezi. Izi ni ingingo abahakana urugendo rwa muntu ku kwezi baheraho bashimangira ukuri kwabo. Ariko se nanone, niba kugera ku kwezi bitarabayeho koko, kuki Abarusiya batifatanyije n'abahakana ukuri? Nubwo abahakana ko umuntu yageze ku kwezi bagiye bahinyuzwa n'ingero zitandukanye wumvise, amahame yabo aracyariho kandi yasakaye mu bice byinshi by'isi. Ikiri hariko nuko hari ibimenyetso bishingiye ku buhanga bwa siyanse bigaragaza ko Neil Armstrong yakandagiye ku kwezi. Ibyo bigashimangirwa no kuba n'Uburusiya bwari buhanganye na Amerika mu ntambara y'ubutita bunafite gahunda y'ibanga yo kohereza abantu ku kwezi nabwo bwemera ko habayeho kugera ku kwezi koko. Roger Lonius wahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe amateka muri NASA avuga ko iyi ari ingingo ikomeye ikwiye gucecekesha abantu bavuga ko umuntu atigeze akandagira ku kwezi. Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho.